Morning. Good morning. I was out for morning. Make sure be why me ma wa fish apa be ma wa fish apa ene anapay. Coffee. Well, me ma wa fish apa be ma wa fish apa anapay. Merry Christmas, Charles. Why me ma wa fish apa be ma wa fish apa anapay. Matcha. I have home. Koye puzzle me we are. Yeah. The matter will say we are, then you will have it. So just obey me and do it, okay? And yeah, you still like go to the bronya. I was now for in and mamma Ghana. My enya be amramo. O my enya be amramo ni normally ayaka. O ma nya bia nkomo mo no me ya aka. O ma nya bia nkomo mo ni nyina o ma hweshi afishi apa. Sometimes ya nya me be funny. Yeah. O ma abrochefo ya nya bia nkomo mo no. O mu nyina ne ya aka. O mu nyina ama ya afishi apa but no problem. Yeah, you okay. Lilian, hello. Yeah, you okay? Sanka, yeah, the be by ya. I know there. Often have shapa videos, pictures, and then I say for. Sometimes nipa binum yen pa bone for. Sometimes nipa binum be kasa because of adi obenya free ho. Sometimes Obi fraud because of yes. I made this and that. Do it for mommy, okay? This is a Merry Christmas. No, Mom. No, I made this and this done. Marco. I can't do the whole thing. Bronya nsu ye nyina. Enye obi a na enye bi command. And sometimes nipa di mane sika free abogafo ho no edolso. Sauti ase. And enya wo bi sa aboga bi say me ho akere me a sometimes so aya adwin hu se wo ye nipa ho kire ti me ba wo so no. The same thing and an your tia broche so I won't treat me at the ebaneso. And an your tia quantum so I won't treat me at the ebaneso. Mom, I'm done. I couldn't do Obi bet to me a frail. Go to my room. Okay. Choose. Obi bet to me a then a frail ebisawa dear. Sometimes we are now when you discuss him so. Sikai ba ya me many pa asimesibi. But sometimes so we drew baby Junior. Pa jani mama wa. Nya bia wa nya. Ghana ni unia busuani adamfo expect say obe brain bibi. Eben good morning. Expect say obe brain bibi. Se we nya fa nkwa oni wa ya aka. Se we nya anfa nkwa won omo no wa ya aka. En eye nipa bonisem eye subanfon eye subanfi e wo ye mu binum ye nuanu mu bebre mu.
Nanka ubisa nipa na nyamfa ama ne kra ne papa mu a still bisa ni se menua na ho te say. Still bisa ni say menua na ho te say. Dabi o wan fa bia nko no ho ye omashi. Emmanuel Martin ma hu se on board. So ti ase wan fa bia nko no ho ye omashi. Enti sa wo ho te say sa wo so kura na wo te so hwe ye tete abrochire no ye di Christmas na reho ye hyehyedemo areho papa se bronya dru na osi abonten a wo hu hwe enti sa time ni mponi aso ye hiamu o ye nuanom ye busuafo amugu fie sa time no ena ye hiamu senka muso mu be frayen na mode machechiri ye re nanso so oma ye nya bi koma awo mo no sabre wo gina live band bi ase ibu ni mu na aka wo kwa wo hye wo dem wudi bi koma na otimi nya atare ne ne mpaboa wo no show se akwaso nyina okobi no onte ne nka sa detie na wudi bi akoma no okọ program okọ show yanso eduru 25th ni ye hyedem ye hyedem ye raho ye meitwa wo mu twa mu fa ha no mu de obi kai wo mani bre nyina nanso ubusiani uni aga nani awakwa akoma ni bi ono nam show ase saka wo nkwa me se dia yakwa ne se 25th da no ofun emom 24th ofun emom 26th ofun emom oma ne wo mo no omu di 24th wie di 25th wie edi 26th wie a after new year satani do bia ho are satime na obia ho are na nso no odim sa wo akwantu om no nso na still on be sa ba be den aba be frew de odi ko bronya ne de onim sa no ye bronya de wa enjoy wa jinani wa tase sani pa bone semo no ayeye ye kwaka mode ye kasa ena muti abrochira ade but sometimes too bad she obiti akwantuo ma o obi akasa na no keke o mesi 24th nyina obi afun amomo ye oma ye mane wo mu nyina ye fun amom ni ahyehyedem ye nya show ba akokura anko ye nya party bia anko ya anko party o obi akra invite ye o ye hyehyedem afo oma ye nya bi koma wo mu bronya bre no omu nyina abeti ya nam show we yase u friend kurampa oh baby ami odede wo ho yeah dede wo ho because onu wanya bi ato ne ho wo ginani wo esa mra na twam enya force say Christmas dura e wo so obi amane obi enya by force so unim say Christmas na eba no u pese wo enjoy Christmas no u pese wo ko shows masa yiro wo ya adwuma na pe wo Christmas kaya da fato wo na Christmas time oso a wo dey enjoy me fa mra manfa na wo girlfriend nkwankwa chele na me nhye dem o wa brabroche na mitinko obi anfra me se me mra ne fie o me fa mra sa time no etwam mumma entwam edru time a wo ti akwantuo ma wo so deserve se wani beji bi enye time bia na afia so na mra mi se na de afia be so no ennede bia me kam se DHL ukomane a ebe abrochire pepepe ada na afia ba be so no de wonwini se menua ati abrochire me nkonko pam African web akomra no no so on shamfa nkwa asori ada na ya mo de monwe sa sesesi aka 31st mo be di 31st nso awie ye nyina ye be wura January na mo bete ya mo wie a mo di sika na wie no sa time ne ye be chate abrochirefo sa time na good morning pictures ne beba sa time na wo to say ne beba that time na messages no kwa the Bible mu messages akase na ye de bebra o de bra wa ye push bra o no na ye pe bibi
Obi obe sorry. Nana me da say, ah, push say good morning ni bra ubia no. And then wow, means our messages niya me humo. As I ye show cry any sad yo munjai. Mu push bra ye nyina na asam fufuro de akire. Every January ko sa de no no mbesene. Wo de obeda be sorry bia na good morning video. Good morning music. Yetimi ye bi nyom ni aye bi ni asene bramo. Yes, they can even send us dry fish because we need it. Ye here dry fish ye bedi ni nyina DH abetime de aba but no. Yasenka wiase we na eba ensakọ na nsaba. Nanso abrochefo anko da da bia ye nsakọ. Wama ye yansakọ wo hwane de womu de womu nsamma. Abrochefo da bia abrochefo ansakọ. Enso nsa na aka ne de en return da. Enkosi da ban. Wa wonim se opesa woji wani bronya brema saye wadwuma. Emedwa masumu na ena bronya na the 9. Imagine say nipa ba ko be receive bronya ade aye hwete ye receive bronya ade ni bi. Sanya wabusua wo ne omo wa ha ena bia bronya ade no beto bia ma wa. Wo de onya bronya ade ni bi. Na nso omo mutifie agi bronya ade. Me say January no e hye na ya next week. Number started the good morning naba. Mo be chia wa mo sane bre wa memie o. Opa mie na wa delete. Nipa bia wante nka bronya bre we. Wanya na gensu wo hwehwe wa bisa asa o te sei. Time anfa bi nkwaye wo gina wo su a wo de kowie ya. Ojiwie ya wo enjoy na wo bete no gina show we ya se. Wo bete no at live band na se. Ubete no at sport we no. Me say, or the good morning ne bang ha wo emie. Wait a high five. Emio, no one delete it. Mani who say good morning, Sam na de a chum. Nana go say good morning. Mani who say a chum because ya bra warm mo. Nipa ma control si ya be bra. Me cry sometimes so. Me say, me becha wade a efri mi pem. And I'm the abecha wade. Imagine school fees nyina ofosu. Nanso so no. Pressure. Obi owa wonim ne ba bia. Pressure o de ba ma wo no. Sometimes me can no kra natural. Say pesa me cha wade a efri mi pem. E ma me pressure. Because hours na me kokoye no kra no. De edi tua me enru ayi. Me nkokoye 10 euro per hour. Na nyakopon ya dom. Ya bremu 50 esama mo moni nso. Afia su nkomo obi 3 million kra. Ukomo obi 3 million na usumi nua mesraw ebi ni ho. Ma we 1 million. Ma we 1 million na so fa 1 million. Chese 1 million na ade ama no no eswa. Ne buafu. Ebia sometimes untumi nsani nkonkosi we so nsani nkosi we so. Obetumi dia manipa ba ko se o mesraw. Jiwe number nama we say behave. There be. Ena sika kitikiti we ya de ba ye. Ena no so yansa anchichem. Yes. Because sika ne ye ketua. Ono no ote akonto onya ketua. Enu wabra won so ketua. Enti ketua no wase chichem aye de chichemu o na ni bra nye. Eni bra enye. Eye 50 na me de ba ye. Minim se obenya million miensa. Missy ma wobia 1 million. Edia ni brei. Enu je afi afishia pa ne kura no. Manjibi. Enya masem. Ebiri bi bedra me so besan the good morning abre me. Me good morning no. Me delete. Amuwa wu say. Sebi mprebiasa. Obia na tena ase. Eno odwi bibi nti no so wo otu ne kwan eno otu ye. O ma me de bia me kan didi ja ma me enye ye. Na sabi wa mo ne na mo nchan enamfofo pressure ye nua no mo pressure he wo ye mi nua akra big find your way because untumi ntina wo se wo nua ebe hwa untumi entina wo se wo nua be hwa asha wo ma obapa good morning Abigail obi owa
ni nua krati akwantuom ni nua ne hwe akwantuomu asetira ni abrabọ no akọwo baako no akọwo mienu esu ni nua no ote Ghana no afi bia de baba fie afi bia wo de baba fie o ena sister ena me ba we say ena nkwala hey madam edu ba bia monwe nkwa achiro wo binti me mamba ya kwa emma wo wa abusuam never adai obiti akwantuom ne masika kakra de be ma no je wodi ko tua ni nua ma school fees me ho ye pa nyankopon adom obapa sometimes ya na ye too much uti akwantuom o wo masope ya sebe ekunu no mo ene ye akunu aboro ho atwade yin Udi besha wunya ma school sa wa Ghana. Unya ne su ko be bia no akwa nyem no de aba. Sister wo so ti akwantuo mo so wo ba ko wo mienu si da bi. Akwantuo ma wo ne nkwala mi nyo bi nsom. Wo sister me da bia wonya mema. Wo bra ne da bia wonya ma mo amonyem ma no. Obi ti abrochire. Sani niamba me sha manyinsa ye nie wo mo sha nyinsa no so asese ade strategy encha ne ato obadin ye hwasa uti akwantuom ne ya se me de akwala na to ye nya de akwala ne to de ane adue because aye dan ya to obadin wan we obehwe badin na mo we university de mema no so ye no no ana sister me de akwala na to na me say oba ne wo akora no me de ne beto ye nya de ne to akora ne bedi nto ho ka ye wo de ya afi bia ne birthday bia ho ka ye wo de ya akwala ne be start school sister wo na be start school o ena nka say adai by force masa to bedi yo bra to bedi wode na to me ni nchange hwe me ka no kura natural munyai sadia na modi pia brochefo na ma to bedi e na oba na be wo na mde na bro to nyina no ade asase wode to ma ne ma wa akwantuo mu no e na me nana yesi me nana e bedi ni birthday e na me nana say na ne Mexican no wan fa Antoni ama mankwala do na wode to ekofie ni ato ne badin e na me bra ba na okwawo ne ba aye no e na nkura school fees oti abrochire ontua school fees ezo so utua school fees wo Ghana se ya ma abusuamu ye nua mema no mo be ye stadium ko mbe bobra se dru baabi na ye be kire wo mo se masa ukofa o so wo so aye ready dia ko mbe bobra e governor ni ntone sister su o governor ni ntone bra su o obi akwo yaje akwala no ye hwe no enti ade twe ya no asan chesi oba afoforo eni ayi no oba ono so nyem because bra ni ehihye adaka wono no akode ne sister de adaka ba hey ayeye ye chire yesi ye chire ni pa kwan ono anso be yi de obeyi namo sometimes ya enye so obi trimo audio but to me enye ma obi saa bema wanyini asabi watimi ehu oba afa eba me say no okofa ba eba ne say no onyenye mo ma eba ne say na mdi hu school fees to me ho so oba ko obi anu obe take care of ma eno ana waka no obi anu ho sa wono wo mati fie kura nka anya sa amoa no enka ye mfiu ke betima ka ta sa do papa ni ho but enne wo ka kire wo nua ba se ne mani papa ni ho a wo de entokwa aba abusuam wo de papa mu aba abusuam wo de ntetiye entiti mu aba abusuam but edru ba bia ma wo nua ba ni hu sa sister sa wonim so wo ntumi nya bibia nkwa ba wo na mu da bia anje o
And family sister were brochire nkwa twempena o. And family sister na remi nkwa twempena o. And family sister the way baba nkwa twempena o. Ukwa twen. Na say ya me a, I'm telling you say why you mistake. Because me be akowani. Men Canada. Ebi be kwani na ebi be fa wo rough. Ebi be fa wo rough. Me kind of cry natural. Because my senior brother wo oni girl bi wo tema. Now me mommy too na one time is you. We are boy and kwaji akola ne mremia. Sa girl na ja we no aba wo abrochire fofie. Ozo lan. O me anfa akola ne mreme. Na msi oh. Sister, nga me nana ne mane na asefo kwa yetwa mu nana fo yetwa mu buro nipa 100. Eti me yamfa nipa anya dem enka meme na me kwa me fa ho na me na be ma amoni fo koko me ma wonu ana sa be pa me chokra say me nji akwala wa me mama bia kwani na wa mo adwen ya adwuma so ya so kwa wo abrotefo ofi a ma tro say obi agina baby and no hustle for himself te mo adwen ya adwuma mo amode ye sister me de nacho me kai say obi be ma o akwa wo de nacho ne soa ne wa abrochire oja kwa nacho ne soa wa abrochire no timi frɛ ne soa na soa onana de ezi ade akụkọ na m nkwa anu ope o wajimi akụkọ na m nkwa na ne nana ne pe entu soa ne nso ne na da bi office camera o na to akụkọ na m ma wo ba ne nwe wa bra wo be ma no panymu no wa na wo pa akụkọ na m nawe afa soa no krasi yi ezi ade ma bre ba ebedin ba akọ ede ne to me ho yira me papa ne behind dan ya ena onana se si awe bia yete e o si ekope dan ne do onana tena mu wo ko wo na wonim so obudi ni pe be wiase me ni abusuafo a wo Ghana na ekasa wo ko akwo no na wonim so odi ni pe be wiase na wo bi na makwantuom na wonu ankasa ne won to no na wo ko fa bedin be hihye ne call by force wutumi kofa bedin ebe chechire ma me ne call by force ena onana bedi we ena nana de esesi ade we nu ope ne nana wodidin ne na atu no na ne nana pe a papa wonso wasade ya ne sen eja bia wo kwa wo se obetuma to aduane ma obedi o mami ti abroche enu onu wo bufa so ena benka techiete Ghana adanya watu ne bedi nti one star be ne keke wa friend anyhow of friend mami anyhow wabakwa kwa hide danya because of nenana nti e wo so odi bi koma no sanse mhuru no munya nsososo no munyai me o de ba makwa ma me ka to se wa hwe aye betu se wunnim na de ba makwa mu ahwe aye betu because edu ba bia ye boring nipa no kra wo friend no kra no wunnim ni situation onamu wunnim ni yakoso wona brabom so wa ba bite so no kra yatu no so no kra ne dan ka time ba beso but wo friend na wo wadi kan problem enye Ghana fo nkwa na wo problem o enye obi oti Ghana nkwa na wo problem hwe bronya ya asin de bia me ka se
Yeah, tia broche. Uju pay November we are. November no do pay ne mesa. Bro nya no nka ho. Because unju o next pay na December ending. Enti obi anka ho. Na wan hwe ye nso so a. Wo mo betwewa ma wo de wo dan sika nyina besane akomo ma ma ba wie na de dan ka. Me ka no kra na kiro. So one ye careful. Now you also be live your life. E praise nipa. And as me see the say na bre me. And wo be ye me papa. And awrade a we de bre me. Na se no na wo pede a. Masa, why we ada bia ugina ba bia ugina. Se da bia pese nipa nkanfo. Se da bia pese nipa nka se oh we de wo ye. Oh we de me bisa na no de aba. Wo nkwa wani mu wa brabo mu da. And me catch us a yenya yatiti akwantuo mu no. Ye mmobo kire se. Nia wati Ghana na sebe mpraduasa obeba besra wo 50 no. Obeba besra wo 100 no. Eda obedru Ghana no. Se woni asase a wo se nipa no bekwa akochia no wono ani fie. Ubeye sure. Oru ebekho. Ubehwe nipa no. Yesi watukwa ni fie. Wo nipa na chia no yesi watu kwa ni fie o ebia na ani na net area sesi a watu kwa ni fie ba wo so ba be hye hanom e na ye bisa na de ko because unnim mi ni bika unnim enne de munye unnim o mi nyanya bi ntinya abotere ka eda wo be ko no me ka asem no kura kire wo eda wo be ko agodru Ghana no a wo hwehwe nipa no ya be kira wo se nipa no watukọ ne fie but wo na wo fra kwanto mu bae no wansue wo fie akwanto mfo bebre ya mobo nanso o mani nyede na ho akwanto mfo bebre mobo but o mani nyede na ho o makoma ni sei me di sei akoma no na machine dwa me ma mehye wudwa because eye area na me ne wote me ka no kore na kiro Wadamfo entimi ma mehye wudwa because ubetima kwa hye wo bi dwa e wo Ghana ubetina brochira wo ABC musa mese wo nko no na nipa kro ni provision store ni free akoka ha ma mie uba akwantuo mu ni sa sika ni bi da ho ya me adwenya adwuma kakra aye yesa da bia wo mo fa yesu didi da bia mo fa yesu di yeye da bia wo mo fa yesu di ko o manim ni ada so ti dia yetie unya bi kwa wo si hey yakwantuo mu na metie no minim ochina enti dia me ne ba me so bi be ye project na se bi to me na ye de mi ko mi nchi ama ba betena no na me so me dia didi kwani sa eni wo mu kwani sa abnecha eni wo mu kwani sa me kano kura na chiro Everywhere nim na wa brochirefo bebre mu na nyo obi timi ka sesi ani ahyebo sesi ani akoma nkrofo ska ya adwuma ewo ho edru ba bia ubetimi atwusu nipa ba ko mienu bi se obeye o madoye but me ka cho se nipa 10 ena fra oda bia na afra me da bia me misika ne yesei a ube fra me da bia se me mfa mrew and omu wo fake life bi omu live ya omu pretend unia Ghana ni be wo fake life omu wo fake life bi omu live obeba be pretend ya ba be frew and a sister me here say and I won't me say me catch la wo say usika na wo de kwama ne ye de ode kwa kwatena choba edidi but obe pretend eti se oni bi na won so na make say na kanea eda wo wa akwantuo mo na kanea hudi kwodi dwaba be didi wo fie make say na aka wo dan ka na so se ni obe pretend ya ye ne ho mobomobo no na wodi ahomti akoyi wo dan sika ni mu bi na wodi dimirika di akwa no sika ni kan ne nsa wa hu ni a obeye ye ti obeji sika na nya no na sika ne beye she ayeye sa fake life no Ghana ni be mu wa wo se wo mobo ebinom
ebi mo amobo na nsu bebre na omuba me ya mobo me ya mo ase no omubua bebre ye fake bebre ye fake bebre yaza bebre enya suban pa o mo ba mo si o mi niwe unkwa hu nipa no won e ka me twa be shock o ubie wa no ka so obese adi watem obetu fon ama o uko bie wa no na uko kasa obetu fon adi ama o batuti akwantuo ma hwehwa wo niam pepepe enya force minka sa wo nya papa o ye papa na nso sa wo fo say wo ho no ebe fenfem wa emfa nko mesha wo bochena na chena ni duru na dia wa me hu me yi abrew na ebi ni me hu a chena ni duru a me mfa mma. That's me. I will not lie to you. Sana metie. Bibia ntime nsesa me. Metimi ahya wo bochena. But ochena ni duru na me cheke me ho. Na me de brew na me ho be kire me a me mfa mma. Because me ka chewa mo ati ase da bia ne da bia se. Se ne maduane sa wo me fie ha. Me ntimi nkonko gina abonten obi amma me bi. Senne mentimentu ya medanka na yetumi ya meda abonten eya abrochire. But Ghana de ye nyina ye wabusua fie wo ho. Opre okoko han dan ne na ochina yetu a go back to your mom's house. Simple. Kwa fie kwa abusua fie mu. Kwa one room na no maame na modamu no. Baby ana no unua no modano kwa na fa wuti kokoto baby wo hade ya bechew. But abrochire yetu wa one way ya wo bi ebedo no ade enchew. Ma wadwi mu ndo ansa na niam bi wo a wa ye meka no kore natural. Ye wo niam bi wo a wuti akwantuom na wunni a edin se obe survive. But obi ote Ghana eye dey obe survive. Eye dey obi be kwa koto aduane amanadi. Obi be hu na bonte e chale ye nkotena ba bia ye nkodidie ekoso wo ye kurom. But abrochire sa na mona nika pra wo kwa wo ne wadwen kwa na nam tremu wo ne wuti kwa na nam tremu wo be dwenya because aha ye ni chale ye nkope ba bi ntina nkodidi chale ye nko na me koya shopping ma wo ye ni bi wa abrochire me ka no kora natural bam 100%. No kra na maka achire wo bam 100%. Ye ni sa ni amani bi ewa abrochire eti dwe wo hu first efie de eye dan ye bema mo bi nanso so me hya wo sa wo a wo so te Ghana no pe bibi yama wo ho because me ni wo say da bia me de beba me ni wo sa se si a obi kimi ka se wo nua ba wa wasi dan ni wo nua atena mu bia da bia sebe wonde okoma mema bu ne kwasea da bia wonde okwa da bia na me da bitinye ena da bia wutinye nso kwa wo de baba because wo sister si dan ma wutim nti mana wo mo nyina omnya ba bi da wo bra si dan wo fa si dan ma wutim nti mana wo mo nyina wo de omo bo omnya ba bi da na wo wie de atoso na me nkura de bitinye masa enya wuti na enya odru ba bia wa mo adwen anya adwuma meka akire wo edru ba bia ma wadwen nya adwuma ansa na mema bi wa no ma start no wo ma da ansa na wanyem ade aba beto sister so ansa na ade ba foforo asa ba fie abrochefo bra nyina ye brehwe nkrofo ma ye brehwe ye nua mema no ma ye brehwe ye nua ma no ma ye si dan ya abusua dia okwa wo de ba bi kakra na abekwa akoda na woman instructions wo fie won so abam ena me de ne ye na kọ ye piapia wati kọ sa akra na wafiri ho ye betima ba brabo ne de amo da bia sa nipa betima betina kwantu we mu sofa mafa me ho adwen obi na kan wo so mafa me ho adwen
Babies. Without some Alice. Well, my family margin. Trying to hear no money see a brochure for some. A year woman in a crack. Woman in a crack. But so may be out a member 100. But so may be a member 100. Obi to Ghana, or to me as I see a photo. What's your brochure as I see a fool nya been taught that? Wouldn't ya crana this cabag was in the social class as a man? One yama wouldn't as see a for that. And so one corner on was 2 rooms, no. And I'm a sassy where Minyani say, none four. No 4, so a drew, so I do see a quite when you're the F4 amount. There be a brochure for a task I see on a boarding. Tia disikano task I see we are. I feel this yen and sweating. Utimi ya bre so de enuagu so a ji nsuo nso bu nnua ne sa afe mfie mienu ena wan kan tiri ma o nchanse abrochire ni wo beto de abodan so no obi ote Ghana won fa sa nchanse ne mo ne dan so da eni bre wadamfu wanya sika waye adwuma enso se wote akwantuo mu nti osan ase maneme wa bia shops wa wankwala ye adwuma ma no wa ye wo classmate o wonni akwala bia wa abrochiro wonni shop bia na obi kura no wa ye adwuma nanso se wadamfo ne ka cho ase mane na wa mane ni nti one wa ye aka ye benya ye aka mu ye nibre Ebroche fo ntiti sika so Ghana muti sika kokko so mu ye ni bre nka ni wadamfo ni nkomo madamfo akwatina kwantuom untime nya hwe ne nka pesika kakra bia mi business ya mi ye bra metro business nani so bra fie na be ye bi na so timi bo bra da bi o say ya kwa ya wan to abrochire ntoma amre no won kasa aho edi ani bre no edi asuma mbone no ani bre se basa adai just even to say I have received it William and cry there near one timpo and no cry there. One timpo. Alice almost live a good life. But at the same time, no almost sign high. Almost live a good mate. They say I'm in GOBNDBM. Sometimes I do baby because but too bad fake life now. Wamu baba beye and a man mobo and I say no one for being one ginger but nipa ne nya mobo. Let me tell you. Onya mobo. Ye yo musa na dodo na ko mani mu abrabom na yaka echire. Yes. Na yaka echire. Ukokodru ambese di watem. Then I should preach on. Ukodru ambese di watem me ka no kra na chiro. Ukodru no amfa hwe anko omusa di watem ukwa wa amobra. Okoshem. No mu refi say emre bi twam. Omo de ma me 100. Omo de ma me 50. Omo de na me best school fees. Obi benya admission no watama ba beto abrochire ni so. Na me benya admission. Sometimes me kind of cranacha abrochire for be brain to men kase o mu to men kase bi ni ho. Obeji atum na so na bi ni ho. Na fe na ne hu reno. Na wo force wo try say what the beko me say o she obi bo na time ne nso na ni ho a
eni ho. Me brother baako, me kai those times. I say, mama, we were bushia, but Nyamiani near Shabosu menson. Na me nsote me ho wa ha wie ya wo boa. Me say yes. No kra na me nua be ma wo kan. Osise me ntuatua me bills no ba kokra eda ho ma ba ko san be kan ho ni tua de untumi. O pile 2 months ni tua ede untumi ntua momu da. Enti nya de se medi abusuafo achi na medi sa agro no. Because me niaba wa mo adwen anya adwuma na da bia wo de mema awofa wo mo no wo wie na o magya wo ho na wo de nkwala school aba to me so a me ka me kire di ma wie me say yes so wo wie ye wa ho na wo so be mo amazan wa da bia obeye ha wa abrochire da bia obeye ha da bia be ma ho stress da bia be to stress ama ho da bia be ya na me ena me was stress ni bebre ya na yagema ya ho bebre ya na yagema ya ho because ni pana sem no wa ba be kan wu ya say wo be stress ho because ka de bi mai ena bi ban so a atete 40 ko won so no krona wutim no wo be didi wo be sha atare Gana ni ti wanom bebo abubuo ekwahin bai entro ube ko mu ori adwene ube ko no mu ori adwene na ti abrochire wi akoko 229 zizi akwa do matum no ori adwene Akranti anam se wa broche kran ke ntime ntonwe ke ebeka se ye ntone boarding Otega na egbo abubuo nyina wakwasha akranti Otega na obo abubuo ni nyina no wakwasha akranti fu wa ni nyina ba ye de bere no ha so mu ntumi nka tu omu ko takwadu ntu omu size I forget omu Yatira ya kati ye coat according to your size. And so amu to no mu ntumi I forget womo. Obi ni 100 euro a day we brochuro. Ba wonnua bi obetima command 100 euro. Obetima ka cho sa asan. 3 days obetima ka cho sa scanner san. Obetima ka the scar we there say we there 2 days sika. But who na what you kwantom who need say scan 2 days. Only 2 days. Back for more be 100 at home. Sikani basa 2 days. Ebasa 3 days. We are attack to the skaki try we that's all the buy and say is skaki to home. Okay. Huh? Obi be kwa djuma sa bosome Ansani amane 370. Bosomi o. Obeko 2 hours sa bosome ni amane 370. Yamane 380. Yamane 400. 1 month. Wayi says kanimu 100 e de abrew. Osu wadi ni 2 days, osu wadi ni 3 days. Osu sika we sa ye sika kete. But onu de ati akwantuom. Aye bre. Kwa adwuma up and down. Sa bosome ne de say sika ne share nsem. Gana for bebre mo life anya fe o. Kwa ya mo fa so mo treat abroche for mo life nya fe. Enya fe entro no edoso. Da bia mo metwa abroche for ntro na mo fa mpe bibi enye. Nya Gana kwa na hia wo. Nya Gana kwa na ahokyere wo abrochire nso. Ahokyere abrochire.
abrocha ahokyere Ghana de mu hu ahokyere o mu ni mu ahokyere kete ahokyere wo abrokyere no sa abrocha ahokyere ba wo so a utwa ho ba bia entwa unyim ba bia wo fa Ghana ni wo body agufie o nkontomre egu wo enso asebre ni sika won kwa bontin kwodi fried rice bre ni sika non kwa bontin kwodi banku ni tilapia but wo aduane wo banku ni bisi wo obetimi atomori ni bia ye o but wo beje sika no de akwa akotena bontin na wadidi good niye sori akọrọ cafe nkwa cause any etimeto yede nkwa jiji banku ni tilapia ni bi wa abontin ni wudi sika ni mana no de abo preman wo wudi usika na kono no de abo preman je tu amekata Jennifer na ho ye temidi atwa du ba bi no nsam ni bi pushi me sa me di akira mekata sa but me say enche the good morning ne beba encho after 31st no mu di first wie ko chini beach e ko hin nyina ba ya wie chini nkran sport nyina wie chini kumasi sport nyina wie chini nkrasi fufuo joint nyina wie a good morning ne be start aba na me hwese ya ne matwi meni na madelete good morning no me god bronya ni mu na sa time na wo chere ne de me good morning ama afisha pa ama mu be di awie yetete wo Dada nyankopon asina na kosia good morning obia joso ale sosre sister asem no kreda ho ani aka ya bre wo mo men kan na ada good morning wan na ebi wo ho ani the gospel attach ni aseni abraw ti utie nyom na ese wa bemo bubu into onyade ne hawo ne to aso na ese udi so hey ekotia na asofo no nso bi ena brabeto we na apese obisa unua obi sika wa abrochira obisa ya na ode abasa nze munu no sabisa bi munyai na sama ba abrochira kambo musa abrochefo obre na magwa koton hu nku magwa koton hu oil se nkrofo nkwaje enkobo nkrofo din no mo fesi kamera wo mo no mo nkobo busia fa mera wo mo no mo ntina abrochira nya tantantan se kama ba abrochira ni bi na munim se na abrochefo bra kama jai sa oil ne ton kama mo jeja se nku ne ton kama jeja brabeji we se na uhia bibia firi abrochira ni bi wo de be kama jai kama ke kama no atum ada na kro bia ye firi mu emu nipa sabe adwen no ba bia nanam kra ye hu sa abogafo sofa abrochefo bre sofo banso so awase brana beto nku we say brana beji oil we uhia bibia firi bu unua bi wa abrochire upesika firi boga bi wa tata hwe wo de beba tata hwe ya bro tata hwefo e tata hwefo abrochefo abre ayeye se da bia mo kire nkrofo kwan so mo fa abrochefo nchini da bia mo kire nkrofo kwan so mo nchekire abrochefo ana abrochefo bebra ya ha no mo ne na ma sei o ma ga so mo hu ba bia mo ne nam because obi achekire no eti sika ne ba ya no ode ko sika ne kan ne nsa no ode ko yesra mo asofofo yi abrochefo ya bread da ye da jam nkrofo kuro mu ne yegu eti munyai brabeto we beji we say now yes he can from abrochire ni wo de be bantam ne yesra mo yankasa kura sika ne ye twe ma kaye nyaoma mo boaboa de wo Ghana na no
no mo dia breye na nke so ye live good awa abrochire yesramo samu basa mo ton niama na ya mo yusu din foforo to de ya de yo mbaba beto ama ma mo yusu din foforo mo njaza opasa obisa bibi free boga bi wa ena to mo amadwi mu aha no nso no omo nso akoje ni yetebo yetibo nyina ni ye bodin yetibo nyina ni ye kanchi guso yetibo nyina ni ye kanchi guso Hey, asam na areho asam na ya areho mere kura ahu chese edu baby asani amani mihu anambo afu men Canada because too bad any sani amani say de bia wo mutu o mani si abrochefo so de bia wo mutu de bia sofu bia beba su bia wo ye ne niama ena na be obetini age ade wo boga ho ena bisa na no adra ya boga fo ne sika ne wo mudio abrochira ban sika ne ngwa boga fo dem ena ni nua koto wo ye asra de abeye no ena ni nua koto nku e de aboni dia kanche na obisa na de anu ode ko ti ya twi de bramu awie na afa ye wie ni enya atare ansha na obi boga bi da abonti ni etwa sa video ni bi bramu anti ya mo amohwe ade ya na yemo se ye nua binom omo ye omo sa na fa brobo na tefa so no omo de da abonti basa na se ye obi kwoto sa nkrofo mi no otwa sa video ni bi de bramu na mo hwa aya se na ye yemo na so me ka sai wo bi ton sa niama na ni nua bi ekoto ye se ni yiri bi se ni girlfriend bi ekoto ye no kanchi gu ne so a na esi ani pe ya tia fa so mo ha wo mo a na tia fa so encham na no odin me ya na edru ba bia mi hu ba bia ya se na ya nsem no aya na no odin to be frank bianca ya sister asem na no odin nyame anim ni asem na no odin monya research bia monya re de munima ne kokoto upe bibi wa brochire ni wa ode beba ntem tesia no omo se nipa bo omo se nipa mu nipa mabo musika na mu benya no mo niama ne yebeto ama monya sika ni ti mu nipa mabo sadi omo ye ne nso ani obi ani wa wati machine wu twa sika wa brochire ani akanche agu ne so say ye born din ya wan famra ya chechire na wan famra ya ha ye nyina menyi bi mfirim ye nyina ya ha ne ati abrochire ye nyina ya ha gode bia mu kanche de bia yan famra Wamo fra bafa menfa because anya simple anya easy omo live fake life omo pretend omo ni bi omo ye hia for but they lie no kra no omo di ntro uko kodra na boga pa na ntare ade baaye na boga pa na die se na baaye ti boga pa no ayese because of mo because of nku amode esra bo wo mudin because of oil amode esra buru wo mudin because of nyamoya wo mo so wo munya ayo mo famra mo obi ani wutimi hyehye na edu ba bi agire wo se okofie we sometimes obi betuma kofie kwa na onkura kapre enso twa tikita no woko
if you for mo dare nipa wa wote Ghana a wo nua bi agya ne ba ma wo a sabi mpraduasa wode wone wo mma ha wo nyina ato sa nipa no Nyankopon be bisa wone wo mma oyire ne wo mma ba miensa dete wo nua ne de ba akopɛ na afra mu no e wo se wo nua ne na tua fie ho bills nyina e wo se wo nua ne na modan ka so a otua o rent dan ma mo e wo se wo nua ne na bosome so a oyi fie wo chop money nia nanso kan wo ne wo yire ne wo mma mo ye num wo nua ne baba akopɛ o wo nua ne baba akopɛ but what dan wo nua ne kokoo dua wo nua ne baba akopɛ o oda wona because we jane ba ma ena wo ba eti bosome so asika wo de beba no e wo se ahwa wo ne wo yire ne wo mma nyina adai edi aburo no wo nua ne mmra Ghana no omra no na wo kwakire no wo dan wo mmra no na wo kwakire no wo fie eso na wo nua no wontumi meto asase nanso na wo nua no oto asase no wontumi mpagyaye wontumi nyewe wo so because of ne baba akopɛ eche mo nkyɛn ne baba akopɛ o aburo ono betua fie ho no bibia mo kɔ han dan fofora wo no betua we de Nyankopon na ne mo bedi aburo bi no mo ho no ma mo ogbo a na nka wo ne wo yire ne wo mami ensa wo nua atu kwan emunya enye ka bi sa the chop money said this busumi we no anya nfa ma na wa twura ato wo o se wo de ka say last month wa mra wo besika etwo ka wo die nie na wo twura ka to wo ma wo nua and I could say, and that's what I'm doing that. They think that we are all fools. Yeah. It's so sad. Oba wo unu anchan ya wo. Areho. Abagafo. Oba e wo unu anchan ya. Areho. Mobo. What the niama ne kra wo ba ne kra wo nya bi ni because wo mo no ma ne dooso wo ma no dooso se wo ba na no mami fa munti wate Nyankopon ya adoma e be ba beto aso ti mami fa munsi abusuafo me ka se me kan me kasasa because eye me ya sa niama na ekokoso no ya na eye me ya na me kasa sa ntima yen fancy ya ye be san to aso one share video na me wani na ye den na share video no e ma me ada sorry me di me breakfast and I me di ye video no and then pen will agree with me Edward and they said it's a net the end day be a favor. So you agree with me today, no problem. Sansu na bia other days topics nso abia me treat no. And also e koma obi, e boa obi nso agree with me ntino. Sana ya na etie why nti e ma bibia e how. It's a pity. Yeah. Temwa me famunsi ya. Na me nkoto ameni ama aka so. Ye be san ye dey. 10 minutes more. Oh. 10 minutes. Yeah, Dio. My idea, I think I'm a crap. But yeah, besaba. Men worry, besaba. Yeah, be can how. Because I'll see it me can how. Meba, and you remember my fashion, you men and you may yen to aso. Na yen fa number to her. Wow, so person will try why you person will casano. Now so what free. WhatsApp number, and you may pin number na den.
ato honum wa opese wo kasa no because nya me nko a ena bia da bia enwumre mo man fa nhye enwumre be 6 mo fa time no ya pa mo chow wa wo so bia fa time ne to na enwumre yen san fa nhye so yen san pushi ne more na enwumre yen san si so biem but enwumre de me the number ne beto na phones aye ejuma phone line aye ejuma wa won so pese wo share idea pese wo kasa yen nyina yen kasa yen nyina yen voice out yen kasa nche family members back home yen nyina yen voice out yen ka bibi nya dai entre wo mu nya sometimes o mu nti ye pain aye so ye komu bi etabusua ena ye Tuesday anamebwa ya na ye Tuesday mama enfa nhye nwumre 6 ntine me sorry na makwa akoye niama foforo aka for the day no na enwumre no nsia ye de be dey ebe hyehye so ye be bie phone lines aide atum me mpesa me nkwa me kasa ne me bie phone lines aide atum me pini number no na ye nyina obi aka bi ejabusu amedamase mumina mama ye mfansi ase yakupon hira obi bia a oba so ene anapa share video no ema me na enko etri na entu ye nuanu bebrefo entu ye abogafo ne yefo na entu efiefo nsofo enkasa enhre wo mu eman yakupon hira obi bia why eti anwume 6 o'clock German time vanza na aboga na kra 5 o'clock ya enti no sa ene London no but US for there omonti ya de be hyehye so obi abeti mo ma bai